Deputy Commissioner Jongka East Khasiels District Ikong Rosetta M. Kurba mentagasngi ila peli perdai ke tamasa bam yang pelang baar bala pelong da ke senjuk ki hima Arliang wa Umyam Welfare Society ha Saumat hima Lingyong. Ya ki knyang bala bam da ki breu laju khot i knyang pelang. Ya kini knyang laju tam bat lapan kuat bat shet bah syuaban bam. Kajing temu jong kene ke program ke long ban penpriang jing tip. Halo kajing yadai ke mariang nalo kajing donkam ban yadai ki jaka berjerngam na ke benta kini ki knyang bakin karoi. Ka jing kring bakong san jong kene ke tamasa ke long kajing don ki jing bam tenrai ba kajing pelong ya kajing lek kai tenrai kum kajing lek kai mau poin. Kam bangi day banle kalong bangin sumar ya kamariang daga bangi penduna no ya kajing pendon kam ya giding thang gejungi bangi ong ya ginong syong snong sngo pha wat set jing bam sniang shu itai day i plea ding i red bangi pansyang ban ai shi pat ba banle me ya slok bat ki kada do bangi layo adu shi faut ligi hima bat pratul prapon rev ligi snong me ya snok tilang